Si dia pada namin mahitay uning-uningan. Si basa tikion tumat apa-apa dola seniroha. Asa angkiat marurat holong na siya tuwata di tongo-tongo ni keluarga nang akan amar hula baru. Marhitay ma, laos na botong ma, siya jurung mula-mula, siya jurung mula topa, bang magadang mula padong topa sopa, dah satu lian-liana. Bang mana malu kami. Sabang kita. Napotong mak. Kaya pangilit perhora sampai di Tasaluka Mangarangit kapagparangnya puta. So nga ihamu kamu runame, bere name, manang buhabe, ang gotik kititap dodo. Ala itong pelajaran ihamu so na ibahin katulang mo kapungo, singkat demi waktu. Ate, pasatami mikot tuhamu buru name, bere name. Isi hamu, titikon. Bisa do, sinaga do, isa do. Erok sohin yang songonon, itu raku. Alat terbiasa ngasih kuerik songonon, wala dong ulah songonon, kita songon na di lain kan, songon dalam nama jarang. Nak tulang na poso na kani, raku na kani. Bahaba, kan pola belum mula songoni. Tarsongonon rajanya mak. Di waktu nanti ni, amat tuami kapag kita mula. Songonari numasa kita waktu, kita buru. Bere na long di 2 tahun. Roha muna ba? Nalusi ada ni hula-hula ta, nahumi ko. Akka bariban namin arong bisor. Mula ati ma, doon namin tamat tadi bata. Ada naong saut. Akka na pinagino biro hatta. Lima na masyarahon. Nama pamasok-masok na kayo na tulang poso, tulang poso, siap dapat yuri, tuan kayo, alani, pasarasol namin di bagas yun, manang sungod dia bilang, sungod dan patulol na seluruh namin, roro namin maru-maru kamu, dalam ajar kamu, hula-hula namin, manang sungod maniuk kamu na, sungod na rin pernamang kain, sungod na mempersekat waktu na karing, bolo pe,
dison kupasa kami songon dan masuk ke tua muna songon kedua dan sudah bulung sesakut kalian karena pola setahun mana sedia penol keras kalau diurmu songon dalam air macam natul kami songon ini masih rohon kami du hula-hula kami pada teman jadi songon ini nomba amang pergusip kami karena negro ay mata betul hula-hula kami paling musim tahu patusi ala nungaro karena lewat nama berotot nama mahira. Di nama lo nami, anu ke kami pasti kepami apa kena dikatakan dengan ala nongrodo akaraja ni pamuran nami, bere nami. Roma namba tu kami hula na karena tulang na kompuna. Manang bohabe dulu perculu mai bol kami nasida bah. Baik sa jumpa na niluan niya dapur niya akan jalan dan sudah tujuan nario. Las dapat teman kalau nami budak pol polia saya pol hab sudah akaraja ni pamuran bere nami.
salah rohani kemuriade Sumalhan. Di bagasan tikion takas do diberi kami sian hamu akara jani pemuron nami bere nami. Honggohani akatulangmu kau pumuhola ringkas sama merhuwa sampai selas rohana. Alai roro pehami manotto marsoba tetap marbunga-bunga ng tangakan namin. Memang adong hatanina dua madok nihutur daka-daka merawan ng kapsaibeng-ibeng roh muraja ni pamuran namin bere namin masuk itu kami tetap marbunga-bunga tangan namin mardong kebeng marhiday makarajani buru kamang buru kabere yang mana saluhuna saya dipasiak di bataman sa pangidot ka jumpa maakan anilong muna tujulan neron di bagasan ay pasok jumpa akan anilah muna akan membebet ibu magodang kenang matua sarma tua tetap doa dong di doa tua dia ke perdalan tuikas nama mangomong anak ampar tiga sudah naik tapasa matu debata asa debata nama agehon pasu-pasu nama ragami di pada di melukta tokok kita masih holongan di bagasan ay pason holong nasehatta so ini main pasat kami mardo amoliade dihamu salung naburu nami bere nami boha sedang maruhan tanda ibu itu hata-hata nate boha sedang mamangido manang na nama lo nami hidup na tua-tua kinai tiyo binay tupanwatan barbang si jojo las ape hama dolas hata udur mahidai sol madalo harorone ulolata rombongan marga sinemarmata asa itu muto-muhami naing masuk nama hula-hula rombongan sinemarmata doa sulima sila no persangka bihami sekaligus lang hula-hula namin no baik kamu bapak nomon-nomon na akara jangan nama lo namin bapak na upar cupa nomonin kagodang sombang asa daga kenapa sombang do manong hula-hula
kibot mi, palu do tatagading mi, ombus sulim mi, padamu do hotu sarunemi. Asa sianjur mula-mula na sianjur mula to pas sianjur mula jadi. Mulani rumah gorgar mulani susomba. Asa pinapu bulung ni sabihin pada bilumu ni dapat pason. Bain mamang pergosilan di gondang mula-mula, las padumu ma tu gondang somba. Mau lihat tema pandana minggu ibeko gondang bulan gondang somba. Lihat nami sa tonga gondang pemana. Ali pangidon nami di gondang liati. Bain may mana musik na apul-apul de mata. Dapalahiran barhaliat. Holang penghargaan don. Mole ate ma permusik nami na malo doho. Nungay si kop masih tio-tio. Pada mu ma tuha sahatan. Rapi tol-tolan Horas. Horas, Horas, Horas. Horas. Jadi abang pagi malam oh Erlais ke pagi dulu oh papa
Tapi masih kami aja. Ah, Horas ma apar sinoli. Adong doha tanah matua nama nok jolo jadi tip sangkar binain ururuan jinukun marga masa dibito pinururan. Marga dohamu tulang nihelanam. Marga mayong mapara sidoli. Gabe mas Yakub na horas. Anggo dito nga bagas jabu ni pamuron nami pasaribu. Hahang nami mahamu. Anggo hami si marmata sadarion dope marpargelengon tu pasaribu margana. Apara siduri mebang margana. Balgado di jalo hami sinamot ni boruta. Jadi pangiduan nami. Ikontong do lianon nami tuhamu patandahon sisada anak sisada boru mahita dia partikyanon. Molo hamu di jolo hami matong di pudi. Jalo molo hami di jolo hamu matong di pudi. Di hamu apara sidoli nami. Pangiduan nami do sangap hami si marmata margana. Hami matutu pangitubu ali hamu matong panginundun. Ala adong doha tanah matua namandok hami sian legal tutur muna gabi marap para sidoli mahita marhitehon pargelengon nami boru si marmata. Jadi dihamu para sidoli nami hahang nami marhitehon pasaribu margana. Dia pala partikyenon pasaton nami ma songon sinamot nagodangi. Asa dohonon sang hata na matua titim manatino pahodong les di rumah. Otik susadia. Naboy terpasatami dihamu hahang nami maibang margana amat tadi batama manambay ruhud pasuna asa saat mana solu satu botian di garas di pasatami manon sinamot nagurang natau jalo hami sian pasaribu margana dihamu hahang nami ima maibang margana amat tadi batama manambay ruhud pasuna tu dia may pasatami ona parsiloli besah ka. Ya, surut kita. Jadi, molonunga di pasat tamis ko niya kapara sinuli, asa sisada anak, sisada boru, mahita tong tu pargelengoton, baik kamu matong hata pasuna. Malate ma dituan, malate ma dibumuata di bagas tikyon. Di hari nuri, di hari nading kanon. Iman naman jalo mawasuk bargasuk ma, beri nami, do boru nami. Diamu apara sinuli nami, di soni pasat tamu. Songo sinamok ni boru tei napada daun nasi sada anak sada boru do kita do ison di atas adong napurat tiar pagabian tiar parasan di tanah berpar doli jong songo ni naeng ringgi situ suara agiliam tujuh nama parangulata tujuh luanon songo ni di atas ni pinggan lahot asa hokma par aparata sadarion Matutu songo natani situ tua madohoron nami tu bere nami do buru nami balitang mapagabi tu dal siaruan arimu na magabi boru do beure asal mau mars kaloluan matutu suang soni di motokku malati godang malokolom do on nama berko sepuranon sona ta situ tu malokolom kutito andor haruka to tu lobu andor hati tito tu horbo nanang sarma tua ma itokku payu payu saat tu manini saat tu manalo matutu ibo bodi mahari. Jadi adok tampan muda dope pra. Tabaw nami matuhamuna para dodi. Olo prakku. Tarlumobi ma di bere nami ima pasaribu. Songon huta ni naga saribu mainna tabo mangalopa ikaw rata marungat terlibat. Jalan nungatakas ibaga sa saderiot. Tuhamuna doon nami tu para dodi nami. Ialah bere nami ma ima boru si marmata. Naga be boru si mai ibang mai Matutu matutu. Ima ta tambas kami. Wala tema. Jadi ima tutu para soli ala hita do solari hita do haduhan kamar satu sak kita. Jadi neng Roma hami manjalang kan do para soli. Nekemi. Par musik nami. Nunga tutu lambok akapakatan di legal tutur nami mebang margana. Nunga ipatudu hami tutu akasada hami di hula-hula ni pamoron nami pasaribu margana. Nuaing petong nang masjalanga mami. Bay bajolo musik na si jalo titim marakupi. Kita maparjolo baru manghiup anon paborota. Maju, salam, maju, manghiup anon paborota. Kamla ikut, kamu suka, kamla ikut, kami bisa, kamla ikut. Ayo, maju, maju.
Pas bang. Pas be bang. Jadi sekalian ada bagian kak. Bang, dari nangi. berikan kata singkat padat tuitota. On. Mula tema tutuhan. Mula tema dipungata sadarion. Tuhamu ito nami. Ito na burju. Rodo haming orang tuanmu parumay muna si Desi mabuan ulos nagajang si Torok Rabu dalan nami martami ang sahat tujulon ni Tuhan sayang giyak matutu ito na burjo ulos na binoan namiyon si palas roha si palas daging ima naboy hudokon di bagasan tikyon tuho ito na burju huboto do borukon gudang do kekurangan na alay percaya do ito na burju na ikon na jua mu do mana di sude na kekurangan na huboto do ito borukon parilu doon malunununga adong kesalahan na parilu doon ito alani mangidu atu itu tokku kuna jamu dari mana dari tokura jadi songon ima itu songon nani dok konina tua madohonon ador haduk kamana togulin lobu ador hartiti togulin lobu saya sarmatua mai tokku patogu paupu sahat tu nambar nini sahat nang tu nambar nono ina itu na burju songon ima no boy ko pasahat di bagata tikyon ni mana pasahat udah pasang tu tokku butima Eda kak. Aku labo eda aku eda. Kata akan lebih sebaba. Adi parhati eda teluari telu beringin bajir belas. Eda edadu. Begini eda ya ini saja ya katakan. Alokanlah uga anak tanindu. Eda. Eda naburju. Eda. Serahkan anakku Desi yang daman bahan Bahasa karobe marsya kadung no pengertian inang. Eda. Bayan inang maksudnya. Anakku si Desi ngosuh bas rumah do.
anggap dukel iya bagi anak ipupus eda. Kai bas kekurangan ne. Kam pagi si ngajar-ngajar Risa. Bujur. Ngabang. Satabi among burudah do salut namu pasaribu. Dang na margay tawon. Alana ondo na puna iboto, ondo na puna eda. Maaf jolo dah. Hami buhat. Jadi para musik nami. Pula pada si keliling-keliling kan. Di depan saja kita bagi landang. Neng pasaton nami ma ulos pasamot tu iboto nami on. Bain jolo musik na ulos pasamot i. Di depan saja. Ulah pada kita keliling saja. Kadalan hitangi yang si Ben nalas perdagang berlebih pertot dia. Nunga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oda bang. Nunga sadahatan amara tulangi do nak tulangi. Oh. Pertama-tama tedok kemuliaan satu julun Tuhan. Siala asi dohot holong ni rohana. Tama do behita marpungu di tongannya ni alaman nomor sangap nomor tuaon di bagasan hasehaton. Tungpe ari maseloras. Jadi naneng sidohonon nami tu hoberu. Ngasahat be arina, ngasahat be nang tikina. Kami orang tuam nanang mang pehon ulos nagajang si torok rabu. Dalam nami martamiyang sahatu julun ni Tuhan, asang giyak matutu rumah tangga si tiru maho di bagas keluarga Pasaribu Margana. Si dohonok kutuho baru tutu naselelengon ngalilik ko sekolah lelengat dohod yang di jolo nami sudah nata ngagodak ku pura waktu baru. Jadi di bagasan tikyon ingin memasuki hobe keluarga di tengah-tengah ni Pasaribu Margana. Ho anak siap pudan 5 ma abangmu sada mayadam ikut malodoh baru mabuat rohani akabang moy terlubomi tu edam nasa sadainon unang gabi dong amu berbadai terlumobi ma tu si matuam asai dokon anak siap pudan baru ima inganat parpungu-punguan di habatakon jali molang manabu hape si matuamon
ikeperjolo doho maboto saon sian aka abang-abang alahodo siap pudan. Jadi bagaimana baru hatakku di bagasan sadarion ingot mahong unang luh paho pakai homba di keluargam asang giat dang tarida orang tua mon ngasomalo mengajari ho. Jadi songon na didokon di tua-tua madohonon baru nang tuhela nami. Tubuhan lak-lak tubuh sikoru sahat tu purbatua. Tubuhan anak maho baru tubuhan baru donganmu sahat saur matua. Ni patopan huzur matu jolo ni tapian. Setu dia peholau mangalak ka baru doh tohelaku. Say tong-tong ma madabot akka persaulian. Sahat solu sahat tulauan. Say leleng mahito tutu mangolu di tanunan ni lehon di Jahoba di Batatta saluhut na. Sahat tu panggabean sahat nang tu parhorasan. Songoni ma beruku doh tohela. Sudena hata poda ikon ingot mahos di mana haus pasatok ku di bagasan sadari atuho butima Enak kak, nih. Banjolo musik nado mutusi. Di depannya saja kita kan itu. Ulah pada bilang. Wala, asa dulu naraday langsung. Alahog ka hidup sa kalaganan. Ada. Dang palaka. Basah kak? Basah? Iya, oke. Lapehon. Ikan iya, ikan. Pai majolo kak. Ikan jolo. Horas. Jadi, udah dia bang. Madarhena na, madarhena. Olo, asata. Molo tunga adong akaulaon ulan nauli di tonga-tonga ni keluarga pasaribu pakai homon dia baram alai molo adong ulaon di haming hula-hulam manang simatuam margoting mahoda helana unang boa notu perjujian alepos dorhakku di hohola namalo marro hadoho namalo mangadju pos rohakku tu hohela Tak pala para musik. Apehon bang. Imana marapotik. Asal ipakai mana di luhoton hatati. Jadi apotik na. Aku bercuci pasti talo. Iya. Apehon. Parbuy piri. Geser bang, geser. Kasih Dedi. Mari kak. Ucai dah kak. Mari pra. Abang Persino muncul. Apehon bang. Apehon. Iya, piga lagi ya hita. Apehon. Oke. Baru langsung foto monografi. Oke. Go, pesan. Apehon dia pra. Sambil senyum, terisa gulon, marga jang asa saling menjalita. Iya. Atur hamon baru. Bagian boruan nak kusadu. Dan Namang Bao. Semoga menjadi keluarga yang bahagia.
Kalau udah pulang ke Medan, sering-sering ke rumah Inang. Kalau perlu ke sana juga ya Bu. Sekali lagi selamat buat Eda dan Namang Bau. So. Dan apa kata yang disampaikan pendeta? Baru enda sita dekan kami tukar kami barang tu entah lagi ya galang baru ulak kiti ukur tu tapi karena pesandung enda baru tukur mas kuning tu baru jadi ulah karena nindu beli kiti na ukur kami si ikhlasnya nakku ras mama ndue kuat kami anakku ya serahkan. Udah ya baru, salam. Udah ya baru. Sama lain, semoga rumah tangga yang menjadi berkat dan jadi contoh untuk yang lainnya. Ini kami ada bawa kado, nanti kakak buka di rumah, apapun nanti kadonya kakak terima dengan baik hati. Kasihkan salam itu, salam lain. Iya, salam. Entah apapun isinya Desi, hela nanti kalian buka di rumah ya. Tadi Mas tadi itu ya surat. Jadi dia nak tua-tua mata guru roha sisea. Guru utama alania ada sianu bahagia. Alania ada sianu boidos rohana. Betul-betul diremang-remangi. Direnungkan dalam hati. Jadi di sini kami Bapak sama Mama menyampaikan doa atau tanggiang buat kalian marhite ulos. Guarni uloson, ulos na gajang. Asa gajang madihamu barita gabi, gajang barita horas. Ulos sitorok rabu. Keluarga besar pasar ibu, sitorok marpinopar mahamu di pasu-pasu Tuhan. Jadi udah kami tu buat lalamannya tu buat sikoro, toh mai di dulu di Purbatua. Saya tuma dihamu anak dok boru dongat tamai saur matua. Semoni mahata si monang-monang mamang parmusik nami ya. Hai, das jatah si melungun, tumpul dua cikala.
Jadi mau lihat ya mata pasat, tomat terpardingkan basai, ada totong doi ita dilean berkat boy hita bersuasana riang gembira pada hari ini, tarlumo bima pemberkatan itu dohot lai kami, marhition rohami pasahaton akka silasni rohanami dohot parhitiatang yang nami mandapotok kamu itu. Dina berkeluargaon sada yang paling perlu suatu kata sebutan bahagia. Bahagia dalam arti itu adalah relatif. Tergantung tafsir kita masing-masing untuk menafsirkan itu. Ba, tuk semua dipetan aja pe na terpasah tahu. Tutong atong ata, mau lihat ma, hatai hatatabaan. Jadi songono di mana pra? Nakining nung mahugorahon, ala nadong do namang idohon. Sila hisabungan sali masuk anondok selohon na. Jadi amang nama nami, nung jongjok kami di son, akan nomor buru. Ala parna narood ba si Raja Parnay main na. Sarang kita damang masih ni. Iya, tapahisa, tapahisa. Tapeot, tapeot. Sampra. Kesana, kesana.
sana. Ke sana kita salam. Iya. Tahu duti, Pak. Tahu duti, tahu duti. Ha. Tapaitsa. Sata salam. Sata. Tapaitsa, tapaitsa. Tahu duti, tapaitsa. Horas. Horas. Mau lihat ya pandai. Jadi dihita namar donga tubuh, namar maranggi, namar donga sahutan, namar iharapkan kami kalibubu kami kari kam mengampukan sakrina kam ngakari nutup sa acara ibas kami sukut simar mata wargana. Sope dengan sehkukam ate kami hidungi kami lebih arah anak beru kami lebih. Uga kira-kira kalibubu kami. Mau lihat ya, Mak? Jadi sekalian ini lebuh kami. Kerina kam anak beru kami. Anak beru simar mata, anak beru parna. Bibi sirmbah kulau. Sehema sekalian da acara ibas kam. Imam marhite nama jalo pas-pasu hamusia joron itu hatai. Jadi mulu kami mendoakan ang udam dok na porum. Rumah tangga bahagia rumah tanggamu ate. Gomos maham martang yang ate. Pas masuk pedok ni na tua-tua ay nilyang nakay na tabo di baridian. Mula tuku dia pe hamu mangalak ka sa dapat persaulia ka mahamuat. Matutu. Ya, pertama-tama lebih katakan kami bujur man Tuhan. Amin. Jadi iman bandu anak kami Pasaribu, nakku kampun belum kenal sama bibi. Akulah mama andu ya nakku. Kita tinggal di Talapeta. Jadi sekali-sekali datanglah kamu nanti ke tempat mama. Jadi aku sarankan sama kamu anakku Pasaribu, kamu udah kuanggap anakku baru semergana, amin pun kamu Pasaribu, tapi kalau datang kamu ke rumahku, tapi kamu kuanggap udah baru semergandu ya. Jadi jangan kamu segan-segan aku sama mama ya. Sekali lagi ku bilang sama kamu anakku Pasaribu, jika nanti ada kekurangan permen kami buru ginting, jangan kamu tampar ya anakku. Kalau kami buru ginting, kalau kasih sayangnya luar biasa, jangan kamu takut anakku. Kalau orang karo sana bilang siapa yang mau kawin sama buru ginting, kalau nggak setruk botak katanya kan. Jangan takut nakku. Kalau buru ginting ini maka pun dia marah lantaran dia rajin kali. Jadi kayak dia hatinya semua
gitu maka dia marah lantaran rajinnya. Jadi kalau nggak rajin kamu nampaknya terus marahin dia. Gitunya kalau kami, sifat kami Buru Ginting. Kalau kasih sayang kami luar biasa nakku, jangan kamu takut, jangan kamu dengarkan omongan orang ya. Jadi kampun senina kami, kakak kami, orang tua anak kami Pasaribu, kampun kami bilang sayangilah permen kami ini sebagaimana kami menyayangi anak kami Pasaribu. Cuma itulah yang kami bisa sampaikan kepada anu semua. Terima kasih Bi, terima kasih Bau atas ucapannya untuk kakak kami dan lai kami. Semoga apa yang didengar lai sama kakak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami main musiknya Family Taxi. Tangkas ban, apa ya? Sehtenda salam kujo. Goyang. Horas. Jadi man bandu kam kena berukari ko bacir geser kam. Mulai siang bodani hari 1 bulan aposo. Partikenon dipanggil hamil sangap. Tu somba mutulang. Kali bubu kami singalo buberei sembiring padia. Tulang nami manik. Bona tulang si aloho. Bona niari si aloho. Kali bubu singalo perkempun sembiring kembaran. Kerina kam si tergelar kali bubu. Suak. Jadi doron naima omma do hata siak kami anon bona tulang doho bona niari si haloho songoni ma doho sila lagi sabungan. Jadi tubuh lala ma tubuh si korong idolot ibu perbatuba tubuh anak tubuh boru mahmu dokamu sahur matua saleleng di dongon di saya totong di ramut itu Tuhan jepe mah hata si dokoran nabi songoni mah do hata nanen hata do ulos holong naro kami kris do kami baik oleh tulang jadi songoni mah hata siap kami pedek mah ala mah medaboton bot nyari songoni mah mali hati kami horas hamuna boru nami si marmata ngaroh ami hula-hula muna perdia bergana doh berenabi ngaroh datulangmu siatan okaro undang ibarat kamu haruru namion alana hami sada bet kamu jadi 10 hami 2 doh hami nama roh marangi ipingalao sada mangamuli holanaru mana tinggal jadi nasi burju-burju maho mars-marsi matua mularang puniwang kami siatan okaro unang sunguna aharuham holando na terban nami
Bujur. Bujur. Di sini kami sepupumu datang untuk memberikan sebuah kenangan. Bukan karena besarnya ya, dan bukan karena harga nilainya juga. Dan di sini juga kami menyampaikan titipan dari keluarga dari Kota Cane. Terima kasih. Bujur permen. Sik nami. Naing pasahaton akasilos naro hanami hami. Paima di pangidomu tulang pangidoan nami dung sikop anon di pasatamu akka parhitian akka pasu-pasu tulang unang turhamu. Ti unung-unung kamu. Anggia di sahapon di pajujukot tu bere namion jala di paopahodo ipambikon pasu-pasui. Bain godang naho partusi asa pasatami parhitian di pasu-pasu nami. Iya, takas bain parmusi nami. Iya tulang. Torapel kamu matulang dah urang pala dihadiah kona apel. Jadi songoni madihamu hula-hula nami. Gabi. Jadi anom perjolo abang, kakak baru mangiyot nasing nahita marsomba. Pandai nami di sok kami bunga jongjong hasutan bolon simar mata markana. Neng manortor mami ut marsomba tu horong ni hula-hula nami san bona ni hari Sabtu hula-hula na poso. Takas jolo bain di hami pandai nami gondang somba, musikna si horgo pau. Hojo no perjolo bagda mangiyot kakak. Marsomba itahul naha. Saro perjolo. Horgo baik baik terasa. Isong ni para musik nami. Tidak na tua-tua itahuai tio ibatu pangohatan. Ban masih tio padomu tu hasahatan takas.
Melati Batulang. Jadi tahu duti ma muse. Untuk pekalota si udutan. Jadi ipenuh kami memang sahali masuk matulang nami si Maibang. Bona tulang nami si Bolon. Parbonat nami si Tumorang. Bona nyari si Tumorang. Dohot tulang manik. Olo, amu matongan ng mangkorahon mo sedang ido. Manik di Tumorang. Alam na siya kami dodo parjolo tulang. Jadi sah matuhula-hula na marha-marangi. Marbun si Tumorang kuda diri. Dohot hula-hula niya na poso. Siya nipar, si Manulang, si Manukalit. Si Hobbing. Sali masuk mamukaraja nami. Mololungan. Ini mari hamuna pengantin nami. Kami pe bolsongonau. Elime nungan nong sau jolo parmani burkon. Sada dolas ni rohaku. Jadi on agabe dua, agabe tolu. Ahmad bayan asa bekawi siap pudana. Jala pas masih buru nami. Angkia ma tujulan dari on. Marsiaminamina kamuna. Dauma akabada. Saya itu dia mau kalas ni roha tujulan dari on. Asabui laswani kami akan itu muna. Jadi aku bikin masih benokku mabelas ni roham alainang inna. Do tu holong na martian tu ido. Danga pala si benon holong maroham na marna tua. Songoni nang akamar bunga sauta. Mau lihat upasa matu nai Tumorang. Sabar stokin. Jadi songoni mak. Wah, mesti. Asa ugat tiopungan Standar. Hona masih pudan ni ibu to namion. Del ditang yang nami tujulan neron angkiat asirohan tua tujulan neron. Diho darida som hatana matua ador kaduk kena ipatik kena huzur ijolen tabian hudia peho mangalaka husima dapota parsaulian. Asa contoh kumenna rumah ijolorin makorka asima rohatu Tuhan tubuh anak nabi suk jalaboru nama lau marroa. Sa solo menabaj di saratangiang. Pedangan, arong nope, unang gabilak kanapu di Batna Zolo. Godang na partusi.
Irok pasu-pasu habis. Básicas. Horas. 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 Iya, horas. Horas. Jadi gabi masalah horas. Sabar, sabar Jo. Ang baru. Jeluk. Dan sudah coba dium nami, pabenan di tangan nami naswada. Raja nami, atur marajai. Oh. Amano nami. Tabajolo sautik. Di tatara hula-hula tabajolo asa mars pasyatak kita. Oke. Baik kamu mazo, si tortoron nami godang sobai.
Horas, horas. Jadi tersongoni Raja Tata Lima. Jadi Sonia pada nami maronan na studio matiga-tiga upanangkalan. Ba ma studio ni los porumwa hasatan na. Horas. Horas, horas. Jadi humasaha ma. Hami madokon holan hata pasu-pasuanido. Alai tu hatta dewatado namang gohi akka pas-pasuna. Alani hupasaha majo tuho inang udah dokoma sawatik tu bereton. Eda nang soni keluarga besar Pasaribu. Dohot keluarga besar Simarmata. Nakaningan nunga tabuan yang nakotaon tubagas joro ni Tuhani. Nalaho majalo pasu-pasu perbagason. Nunga talak sanahon saluhut needa nang songoni keluarga besar Simarmata. Tutu calon ni hitama saluhut na pasu-pasu nasian Tuhani. Di edaku sehat mahoeda sigajang umur nalaho pature-turehon pinoparmon saluhutna nunga saibe bere saluhutna di paborhatto tu par keluarga na masing-masing sialani edalas maroham Tuhan mana mangaramoti himasi dohono kutueda nang songoni tu bere saluhutna tu bere na baru majalo pasu-pasu perbagasan. Di sini bere inilah nantulang. Kalau adat Batak katanya tulang katanya ya. Jadi tadi siang sudah kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kalianlah berkat itu, jadilah keluarga yang turut firman Tuhan. Firman Tuhanlah bere buat dan boru buat untuk menjalani, mengarungi keluarga yang baru ini. Inilah kami tulang ataupun di sini sudah dibilang mama, begitu juga dengan bapak. Kalau bapak yang manubuhon katanya itulah mama dan bapak hasuhuton. Kamilah mama panginudun katanya kalau bahasa Bataknya. Jadi bahagialah kalian boru, begitu juga dengan bere kami. Inilah kata sepatah yang bisa saya berikan dan saya ucapkan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Tabaidongan. Jadi parjolo sahari ma tadoko tutu hatta peringgan basa di bagasan asih holong di rohana. Bohita di bagasa saderion ima dina marlas ni roha jala maria ria. Bison parjolo madohono nami hata nami tu iboto nami. Macai las itu do rohanami iboto. Jala elek-elek nami tangyang nami tutu hatta peringgan basa. Saya gajang ma umur muna. Alana deh takas dari boto hami itu. Nunga sude bere nami siatonga-tonga di bagas. Siatonga di bagas tahun. Nunga marha sota jala marhamudian. Saya anggiak ma itu gajang umur muna, sehat tamuna, asa boy tok-tok kamuna. Mga lehon akapoda, dohot si ajar, tuak kaboru nami, dohot bere nami, suang songoni, tuak kapahupukta.
Jadi sehat mahamuna itu gajang mau murmuna. Jadi hata nami tu penganten ima bere nami dohot boru nami. Macela situ tu doroha nami bere boru. Sayang giak mak. Dina majalo hamu ima parsari peon sia tonga-tonga ni jolo ni huria. Sayang giak mak. Boy di peop pamu hata ni na di pasahat. Ima sian pangulani huria asa boy peop pamu di tonga-tonga perguluan muna. Dohonan nami ma ala nunga godang hata di pasahat tu hamuna. Holan hata ni upasa marohon nami tu hamu. Tubuh ni lama inna tubuh sikoru di dolok ni perbatua. Tubuhan anak mahamuna dohok boru jala donga muna mai sahur matua. Sahat saat ni solu mamu saya sahat tu botean. Saya mangasi matu hatta di bata jala saya asima rohani tu hatu hita saluhutna. Ima hata taban senau molo akan de nami do abang nami kata baum. Nami situ morang manik partikianok kupasatame tulang. Luhukna aka pinoparna borukku ake dibagi sadarion sadaro hamuna. Jadi angko sido honokku tu pahopku namar hasohotan apalagi dibagi sadarion kolek cepek do. Sebagai panutan maho inang pahopu hasien di tonga-tonga ni keluarga ni opung iwan. Siano tujulan narion saya si dame maho si las ni roha. Ala salam las roha nami akapungmon tujulan narion. Ba saya pas-pasu tua ma saya keluarga si tiruam maho di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni nahumaliang terlumobi ma nang di jolon itu hatai. Saya maranak marboru maho saya sada maroham na tujulan narion. Tung cepek pe hataki pahopu hasian saya pas-pasu tua me. Ba hataki anong napahita naman bay? Si sada hata mau lihat mak. Dison rohami tulang ni berenamion. Neng pasahaton silas ni roha. Pangiduan nami songon dalan nami lapasaton ulus holong. Baik kamu masih tortoran nami ima si Raja Lutungi. Mardongan mau lihat Lo ngay nào này. Là cái này masuk ke sini aja guys.
bagasan basan. Mengarah kita, jadi nama lo nami. Ala kebetulan di Kabupaten Dairi do Maringanan nakada tulangon. Do akaran sa nawaro ni dison. Nahobar tusi parsop paun barang na arang-arang Dairi. Asay dapat kami akatulang namin. Tabay sila, tabay sila.
soanina akka tulang na gerju na tulang na lag. Kalau kami mangido tetong na mardang yang katulang itong habus muna tutateng na hamus matua. Asa tetong adong mengajari kami tujulan neron tar pelagi akap penipus nito dulu. Asa boy sa hata sauluan tujulan on. Marhija kadang karajun lam tabay ditabay di bata pas di maragami di kami. Asa lam tao hamu pasangapan hula-hula nami saluhuna. Soni may pasat kami mardong maliate. Gami. Pinati hujur sobi tawalian. Tu dia berek boruk kumalaka satu sima da bota persaulian. Sa solu sa tu tian tiga ras tu di rodong bulan. Sa maliling berek borukku mengaluling olu. Sa tu bangawian, sa tu barhorasan jala di ramodi Tuhan. Toni mata sio nami lau pasaton ulus pa panggo komulo te. Oh lo. Amang na malo nami. Alay na nang papuho pere nami mahami do buru nami. Baik damang ma nahupartu si tortoran nami. Mardongan mauliate. Ola kari kadang-kadang jadi. Ola diatur ragai toluhan dengan bodohan kesuka toluhan. Setialah sampai mati. Setialah. Langsung ni mah dia mula-mula nami sinar mata. Ala hobi kana pasuk kepada atau yota radio ngamuk kerajaan ni. Semangat pulang, ada kau kain jodori. Orang sini orang rohani tu orang sedang pari, iman dan itu, langsung kami boleh cuma di luar kami. Anda tu bagi yo. Jadi langsung kami orang tu. Jadi rencana mana malam? Puluh. Dua tangan lah. Kisbe.